Mie niliita mkubwa wa Twirwaneho. Nikamwelezea toka muile kuya uingie mu wazalendo. Siwezi kuwaelezea. Vita. Nikaenda kwa watu wa politiki yao. Vita. Kama hii vita ilifikia pale ya kusema tu urekipere point zero. Peut-être commandant Jo akiuliza watamweleza. Nilicontribuer mu stratégie ya ile vita. Pour ça au moins 80%. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya community ya Twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga. Unalisikia? Nimba koko leta y'u Burundi dafite genocide. Niki gituma abana bacu, abavyeyi bacu, abo dusangiye amaraso bari mu guhimbika inyoma, aba pastor mu gaceceka, abami mu gaceceka. Mnajua kani nilifanya miaka mingi niko porini. Niko na window na serikali iliyopita. Ile serikali iliyopita ina makosa iliyoifanya. Ndio maana tulichagua ingine serikali ambayo ilikuja. Na hii serikali ilikuja ambayo tuko nayo leo. Ndio serikali ambayo inatafuta kutia amani kati ya watu. General, tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba General, tunakuomba utupatie amani. Hatuombe huyu bwana mwenye anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu. Tunakuomba wewe utupe amani byokoboko. Nagomba ugambe mwumvemwe yuko muri akongomani. Imbe yuko uvuga ko muri abanyamurenge cyangwa muri abaki abafurero cyangwa abashi cyangwa ababemi mwumve ko muri akongomani. Kandi mumenye ko umukongomani avuka ikongo kandi ari gutembera hari hose muri Kongo. Kuko ni guciwe. Rero nagomba ntakina nagomba kuvuga cyane no gushima ubwa mbere kubera kuko ibyo mwarondeye kuva kera bibonetse. Ico tubasaba gusa kujye babwiye muhagarira ukuri. Ntihagire umuntu abazana ibintu mu matwi hama mu bifata uko nyene mubivuga uko nyene ni navyo nyene mubigiyemwo ni bimwe zosubira guzana ibibazo hagati yanyu n'abandi. Vraiment FARDC ilitumika kazi hapa bibokoboko. Arma Burundezi ilitumika kazi hapa bibokoboko. Très bien. Na tunawashukuru. Tukafanya makollaboration zimoja burke wasaidie raia. Amani tuko hapa bibokoboko. Warahia ya kutoka Burundi na hapa ya FARDC tunaishi mzuri sana tena sana. Haingekuwa FARDC na wajeshi wa Burundi ile mwezi wa 3 tungekufa. Ile ndo ilikuwa tu kisi tulikuwa tunaona, lakini walitusaidia mpaka leo tunaishi vizuri. Ntidutekereze dutekererezwe tuzanirwe ibyo dutekereza niturangiza tubikoresha. Ari byo tuvuga abantu b'abagabo basenze Imana, abantu b'abasore barezwe twarerewe mu nzu y'Imana no mu bavyeyi bari bafite Imana twonsa amaberi ya bamama ari mu Imana, ariko baza badutekerereza batubwire ngo Uburundi ko burakora genocide mu Banyamurenge natwe ngo uko ko murabona dusa dukiranuka imbere y'Imana. Iyo bahaye bavuga ngo Uburundi ko burakora genocide, FARDC kwirakora genocide, muzamusubizike. Ijwi ry'abashef ko ntararyumva, ijwi ry'abapasiteri ko ntazaryumva, ijwi ry'abamama ko ntazaryumva. Niki cyabaye? Kubihakana uhawe uganira na n'uyu musaza? Kubihakana? Mutanisame labda ugerageze kubasobanurira. Dufite ibibazo kuva muri 64 siko bimeze. Byabayeho twese turabizi, twarabirwanyije, twabibayemo, twararwanye. Siko bimeze. Ariko ikintu kitari cyiza ni ikinyoma. Bibiliya iracanga. Uretse na Bibiliya ninde ukunda ikinyoma? Wowe uragikunda? Nimbe biba biri mu minembwe uko Uburundi ko buratwica mureke mbabwira amakuru. Ikalemi hano Ikalemi mufite amakuru mwese ndabizi. Abanyamurenge bari mu kuva mu Bugande, bakava muri Kenya, bakava mu Rwanda, bakava muri bya bihugu, bakaja muri Tanzania, bakagura inka, bakazambutsa Ikalemi. Bagagenda urugendo rw'amaguru kuva Ikalemi ugahuruka Ikasai ni birometero hafi 1000. N'amaguru hari abanyarwanda baturinda umutekano hariya.
icyo nshaka kubabwira ni iki, mugende muve mu kinyoma, tuzadutekereza twenyine, tuvuga ibyo twatekereje, ibyo tubona ari byo duhamye. Cyo kintu mucumve neza cyane, tuve mu gutekererezwa no kuzanirwa. Intambara yaratuzaniwe. Mwateguye intambara? Nyinyi mulitayarisha vita? Mulitayarisha vita? Lakini vita ilituletewa, si ndio hivyo? Sasa kwa nini hamusemi ukweli kwenye vita imetoka? Nani ambaye anasahau kama Red Tabara ilitoka Rwanda? Ibyo byo mwese mubizi. Muze, Red Tabara ntiyageze muri Kabembwe. Urakoze cyane. Ntiyavuye Rwanda twese tubizi. Silitoka Rwanda? Sema, unasema nini? Tubizi kubera kuko twamenye ariko twarababonye iriya za Kabembwe. Twamenye yo bazavuga ko zavuye. Waza ushaka ngo uzobona aho bagiye bakandagira bambuka kugira ngo baje bagere hano, kugira ngo ubone kubyemera. Unaona hawa Perezida ahembwa ngana iki ko umunyamurenge yapfuye? Kuba atapfuye ahomba ibingana gute kuko umunyamurenge atapfuye? Ikigeretse gwaho ikijya wambaje cyo kuja mu mirima. Ni igitangaza twabonye. Kuraja mu murima kuzanira abantu byo kujya ibigori. Ini wacu muzika zo kujya duhinga kutara gushoshora ibigori. Doroni katurasi. Nubu mpaye mvugana nawe. Hari abavyeyi bahwera bari mu bitaro baraye bashwe na drone bagiye gushoshora ibigori. Tuzokora iki? Abavyeyi se turi mu ntambara, abavyeyi se ntituzorya, abavyeyi ntituzohinga. Iki kintu naco mukitubarize impamvu yotuma drone yozi duhiga uko bukeye uko bwije ngo ntituzohinga, ntituzorya. Inka ntikicahuka, inka zarashize, ibitungwa byarashize, abana barashize kubera drone. Iki kintu ni giki? Mutubarize ga amahanga mutubarize ga Perezida wa Kongo impamvu yotuma akora ico kintu watsemba ubwoko ntazobutsemba icoco nongeye kugisubiramo ntazabutsemba ntazabumara tazobushobora pe tuzapfa ariko ntituzopfira gushira tuzabaho kandi iki gihugu ntituzokivamo tuzokinambaho kuzogeza impanda y'Uwiteka ivuze tukava muri iki gihugu yuko Imana ariko yavuze ngo tuve mu gihugu isi yose izo birangiyega ariko kubwo kubica gusa nta nakimwe ntituzokivamo. Tshisekedi Perezida Tshisekedi ndetse n'abari abanyamurenge baje Bujumbura gushimira Perezida w'u Burundi ko ahayagirira nabi bene wabo ko barirusha bariya bo nakubwiye ngo ni umuvumo abo bano bahe bashimira niba bazobica mbere yanje ibo niba bazobica. Iryo jambo rivuze uri nk'umuntu w'icumi twadukwana ikiganiro. Kurahiriye izina ry'Imana yaje nzasenga. Bano bantu baje kwa Gisegeti bakaga kwa Ndayishimiye. Niba bazopfaga mbere yacu kandi bazopfa urupfu rw'agashinyaguro. Twebwe ko turapfa nk'abagabo, tugapfa nk'abana, ariko bazopfa nk'imbwa. Bazapfa urupfu rw'agashinyaguro urukoza soni. Yasubiyemo amagambo maesta bari abantu bari mu kuja gushimira Perezida Tshisekedi Ndayishimiye kubibaha yakorera bene wabo bavyara babo banyina bashiki babo bakuru babo base mu karere ka Minembwe bazapfurupfu kubwiye ngo bano bantu n'abana bacu twabyaye turi banyina turi base turi banyina rume turi base bukwe turi bande kurya nawuzi umuvukano w'amavukano bakaba hayava muri Amerika kava hehe hari antazi akaje Burundi gushimira Ndayishimiye aho gufata zira farangwa ziheze ya faranga yo kagombye kweza impfuvyi cyangwa umupfakazi uri ngo heze bane bana bapfuvyi bafushe base ngo heze abagore bafakazi akaza kuzishimira mw'umwanzi uhawica umwanzi uhaye ubica nakubwiye ngo ni umuvumo ahayashira mu rugo rwe ivibwe niko navuze simpaye mvuga afite kubitinya kandi ico nkubwiye co bano bana bahe bapfa ko barapfa nk'abagabo ko barapfurwa abagabo urupfu rw'ishema bazogira ishema niyo bari bahe bagira ishema n'abana babo basize bazogira ishema ariko bano bakagira umuvumo umwana bazotinya guseruka hondi je wundi umunyamurenge kandi bazafurwa agashinyaguro urupfu rubi urupfu rw'urukoza soni urupfu rw'akabwa rutarurwa abagabo. Sinabivuze mpubutse sinabivuze mfite kubitinya nakubwiye ngo barabikora ariko tituzova mu gihugu tuzakibamwo mirere ame ko barirusha ntaco na kimwe bazogeraho. Ngira ijambo babwiye ryo gusoza ijambo ryo gusoza kubera kuko wabwiye amagambo akomeye kandi bagomba kumva kuko ububare dufite cyangwa se ubusharire bw'ubuzima dufite hano bagomba kubwishiramo bakumva kuko abantu bari hano baba bace mu bihe bitoroshe bigoye cyane. Ico nshaka kubabwira ngiye gusorezaho babaye bafite ubwenge bakagira umutima nama nibasaba imbabazi turababaye turabaha imbabazi nk'abavyeyi b'igihugu tureke kubavuma sibyo baze dusangira ubusharire
dusangire ububihe, dusangire urupfu, dusangire agahinda, dusangire akababaro kizina umunyamurenge. Ariko banze bakama bakagenda nibagende bizangaruka yabo kibakazayimbaza ibizababaho n'ibyabo ku giti cyabo twe turakarabye. Urakoze mama Esther, twako tuganira wagize icyo uvuga kandi wavuganye umubaro w'ibibahano cyane cyane ku babyeyi b'abagore barashwe na drone, bamwe baba bari mu buzima butameze neza cyangwa situation yabo hafi bari arembye kubera ko barashwe na drone bagiye guzana ibiryo. Dusoze ugira icyo ubwira abayobozi bari mu karere ka Minembwe ukomeza kwihanganira ibintu turiko ducamo haba ubuzima bwo kubura isabune n'umunyu. Abaturage bane nabifuriza umusha ku Mana kandi mukomere, mukomere mudafite ubwoba, mudafite